my channel, The Modern Man, Kirby. Asi pini bangke non kevang ji, pong, plikya brasir cap, risodim so, Kirby risodim so wrong aji. Dak nitum pini Kirby people whole salong sudolo yonon. Non la ni VP ke rangsina sarpo akumlin la. Asi non gari ala sudala. Asi piding wenang le tumpandak ajo por. Nah, Kirby people whole salong PPC ketang loma la kata we no tumana baklang ponpo. Sedang lang donon. Masih kijut anang-anang ni pasti shooting milo. Yang si jangan tunggu di channel long kimilang perlu tangke like pinon subscribe pinon. Tangke non hong balu na. Ini nong tumana baklang nampo PPC dak kedua mah. Lagi orang sinasar po kumlin lah. Itu nggak di pensiunnya lah ya. Non nak pengen nambu pulo. Main gate lah, nak pen lo main entrance ke, pen pining malah dak salam adat pun ha, pakai dak duduk, nanti mau salami ma pocala, nom nak pen lampo, lang bom deh, pijong ketang ne dokan hum kan long done, lang pun po. Ne, Stony, Dennis lah pen, Kangjang, bang pli situ bang. Soalnya saya telo mah festival fan. Dari apa itu nah? Hang ni lah. Hang ni pen lo. Ang long day hut pot lain ya, blok lah. Oh, lagi nothing pila. Pen pupen gari bang bom lo ya, dak bang kelang cari itu. Gari dam bom bang bom. Sino itu tapan pale po. Nang bomon. Lagi Office of the Publicity Subcommittee. Kirby Youth Festival apa no? Publicity Committee dim no daga. Nak bangke. Ada sang mirjeng yang tadi. Long mirjeng mah. Long mirjeng mah kala. Tinggal dah lekuk tak. Ajar cerita lang namang ho. Kuan long preparation tang lo ne. Mo yang sedang letum masuk statement jadi boltang teh. Comment long nang pik tak. Ni lagi setting ni ikdal lah ya. Ning dalam bu. Ning dalam karenan juga. Karenan juga. Kodak lah karenan. Karenan lah. Jodan. Lagi. Charity day. Lagi itu mah perang dak perform long lo. Pong. Lihat konat lo. Karbisol. Ben pen. Nó có lộc lộc ăn cái sạp long lên một cái sạp long lên. Hok lok. Mana lah long lele. Non sudah lah. Non adim lang am dena ha. Pi adim ne ha ne non mak lang po. Lagi em thanh song. Ting tiếngเลย. Lagi sing mirjeng le. Ini pupen cikau lah ya. Sing mirjeng aja tai. Sing mirjeng là hú là bằng si long mirjeng là. Đã kia. Ajar ding clue pila. Cái vàng nhá. Si Kirby Youth Festival fan. Preparation bomb lah ya. Dak suta. Dak stage tu ya. Si nang tup na vàng inot. Lang tu na pelo na. Kirby sonim so rongan je itu talon dun lapelo na. Non do ulang na paklang kenang ji. Lang dun tu bom. Video ding lena thek. Non do ekdam hapu ke photographer bahai ni. Hapu ke modeler ino dolo. Da foto ekdam Kirby sonim so rongan je fan. ঠিক lo lo. Tam klem bom ya.
đang mồm rồi đang cái là udah selam mồm này đó dong selam này ngô tang có thể chỉ po lang mê pikan bên kia phú kê nó pat nó kek cái giờ dim rồi á anh bang pui đam po ngai laf terlang so dah ya light di peda bon mo program si pithai non tukan sedam po dakta dukan adim lo ya waling beata dakta dak bangke traditional piri jordi nang na kha kai ke ta pinding bang pitong salam ji ne chi ni la bear lo so after lang so bear lo yo ho pan dukan sa de lo bon dakta do yo pan lo nam pang po lang mom là cái đầm liệt không là cái trend ở đây nhỉ nó dưới này bên này số lấy bông là vẫn có oh pan này shop dukan saya dulu ya guys tuh nang lah mau lai dukan saya dulu dukan saya dulu lah nih dukan area market area lo market area ini nung lo lah dah ke dolong lo pen ke lapu lapu ka dukan lo island lo jangan sudah है salah guys langsung mah guys skill si break dai mari ko pulang rồi đó Iskal lah. skill si break dai mari bang men jalan ke ro lo pro de awat si lam Salam lo. đặt bên dukan này cheng ya bên cheng lo tuan lo enggak oh pan lo shop naga market area lo tuh lo island lo nó đầm này bon naga Korea dolong mana buka? Udah ya. Kalau itu dan desa ta, dak dolong ane light lang mesin masih foto sekali bija. Malah punya modeler lah, pu fotografer bahini dulu ya dakta. बाजार खुली लो यार बंगे खुली जला भाई खुली है ले यार पाने मार्केट एरिया लो ला बंगे चु कार्बी आंगलोंग दे स्टेज के बिदिन मुला कया आगे मार्केट एरिया लो festival long lain bong ke thong kep fanta ma fanta e bong si 70 rupees ke ba ya cheng chelang sa 70 rupees tho ni la si mo cheng te bong si 100 rupees bon hala hai bil ho normal kai tum la nam ver di ti market area lo gadi lage Arum sih kan tande. Ya. Ladak pen mangke traditional house ceng lah ya. Pen one hotel doang. Apa yang traditional ayam ceng lah ya. Laga market area lah. Cu Karbi Anglong di dadak sigibi lah. Non bangke market area sih selam lah. Nak hum Paro phoba ke sebon ho pining ke kana hum traditional ayam
blok lang boleh. Lah nung ka tradisional la pen miju naga rengma Nah, jembrong. samis pejam itu tradisional hem loh Pasti. kasih itu loh Boleh bang, nama saya lupa ya. kalau bang lah Kalau hem satu. Malu boleh. ini kan Ini atin kayak aku, bikin lagi. ada di 10 mesin lah ya Jatah bikin kasih itu. lo kan maklam dah lo gadi ta Nama saya lah, macam ni. Lain kau seri tahun 5 ya. nang langot mo nang tumta ini ya nama kelang kon free po Bubang ke tradisional hem pen bubang ke dokan hem Hem kim nyam. kelang mesin di tengah ada deh Leng temang ke. permanent kim dulu Catat lah. Kau temang ke habis itu dah. Lagi di masa hem top lah hem top tuh gadi opening hem top tuh dia Aduh mim. Kalau lama saya ni kerang. hem top adu lo ima kalau yo fotografer dengan kamera colai lo hem top ni baklang mat hem top tuh di libu tengah yo tree photographer of Karbigit Festival Karbigit tuh mangai permanent jikim deh lo ya Karbi yang long bina amat nah ya Karbi hem tun lo Karbi hem theng song palang mipian permanent lo ke pia ko lah di masa boko yo di masa tentang palang mipik kan Karbi Hemtun Karbi Hemtun lah ada dah mang deh kemari lakong menelang tenta pergi hopot hak pitong dolang nian wel ha ini KYF ke oh non helipena tu mana ni helipena tu telang nami ha ya la area bang lan sikang ton bon ya lan sik dulu ton lang mesin ngori ini lang mesin mah kala lang mesin ni mah nang tu dulu di anggang pun di sana loh nunggu nah ini pun hendak aneh makan dia juga ya nggak jenis ke nggak pilih gua nunggu children park Sepal board children park lah Nè hả? Nè đang làm gì đó lọ? Lai market in charge bana market in charge bu Nè mà, ah nè cái anh chắc mà nè của kalang letih light sound lagi dah lama lagi Kerang wek ni. Tengah pang bob nanti bu. kan lah Kerang ni di dak dokan hum kan dulu đã harap pos sejak berapa sudah di Perang berapa sudah perang itu long sama Jordan. Hei. Hei, sana. ini mangke ayam pu bang. Oh, handphone bu. Kalau kan. Cuba deh kenal. Udah Kenal. nah lah market hempu mà market là pendel ibu naik, Pendel. ibu naik good neo lah aja tong long dan ning sam lah ada orang Kita tu nak. Rồi, mana lah non cái pulang đầm nè. Đây, dah putar market tu yo lipet area lah kalau tak एकदम दुकान काम थे ha tuh gue belek dunia kaprek dunia lah oh udah bang lipet lah lipet lepo no debok chen ala di oke lipet kili lah ya so get kalau dulu teh lipet lah apa nih habis ya habis perang ya dan jut kalau tuh kalau jonan jut kalau yo ini ada anu dokan deh ada anu dokan jut Di Mapur mana?
Đào hoa đây là được. ô lại nó thành pi này có lên nó thành nhanh hả có nó thành pi lên lên hả Đào cái hiểu không? xe này zoom săn hỏi đây helipad dia helipad long là cái expo salam ya dim lo salam thao ki bg dim lo là cái expo dim lo ini helipad dim lo expo đấy là gì tum vàng anh nốt expo lang lang anh nốt Krabi Youth Festival long bên đó cái stage đó đấy yo là helipad long lo itu yang udah lo bawa video saja gua so dim long bang yo helipad kalau stage tu ada via stage pan ni mui son bak klang po musi jadi po entry gate Thế là chính là chúng ta lên đâu? itu yang sedang tu ya helikopter ban sundet kan on Lúc bình Dari long đấy. neng tumbang udah mat king ben sedang Kalau bom ya soal lu ke flyover tuh berai milu, jalan sulung nih. Langsung Đây hiểu. Kilo ramen sih kilo kan deh kalau ayo. ini selang 6 tam ya ini KYF đang dokan ke jutsi long ini selang 6 dat ke jutsi long lo mana ya mana pi madu kula tolong yo Korea char kenap Korea char Kangjar ji. Belum dari itu belum tiba juga. lang bong chips zone apa ke zone kita matawar ha lah dat mau KYF dengan cepat itu natum dak si pasangan dim lo dak lo manja ke CS zone kui o ke hamren ke CS zone ko la e zone ke do teman dim lo dak ke participant teman dim lo ke do teman dim pane market saja lo oh panda train lah ya so train move KYF lansi padam himon kartun train nambang ke nam tang adpen em sedami pansi thomom le ya Một festival udah mau nih doi sih. da ke Samsung Sing ti stage lah miss KYF padu po dan ke beat contest lapun perang ya maklang benon Vâng, bộ. Betul loh. Nah, exam dulu. Lah lo dak lo miss KYF beat contest biji la ben winning bang ke Magdalene ben na bangi ha see if you are a Magdalene fan you can come and join with usเป็นke hu lo thak bang ke hong jai tum ki bi po dak hem da me lo bunong ke dak tagalang le si traditional market lo dak ang de lo lo ke tawarik pak helat pri chari mini man lo tang ke tang appen em sẽ làm một buổi rồi rồi thả về lo sam dob lo festival là sẽ tông cho nên thế ini ke vlogs ke lapan sih kang tong lo dan kan ke good night lo acu ke bit atau i phanta ben di video dengan lang pot ke lebih perfect lo start deh 完这样，好吧。